ಪಮ್ಮನ ಗ್ರಾಂಬಿತಗೆ ಕೈಗುಶಿತೆ ಪಮ್ಮನ ಗ್ರಾಂಬಿತಗೆ ಪರಿಚಿಯ ದರ್ದ್ ಆಸಾಂ ಬಿತಗೆ ಪರಿಚಿಯ ದರ್ದ್ ಆಸಾಂ ಬಿತಗೆ ಕೈಗುಶಿತೆ ಪಮ್ಮನ ಗ್ರಾಂಬಿತಗೆ گدان ٹی وی چارو کنا مہرانی درود سربات ہیں شرفند ارجگ ہر کوئی اسوے زندمان وشبات مرچی ہم ما گپ کنا بلوچی میوزک ہے سر میوزک سر ما یک دو مراگش پیتر کرتا کہ لاتے ما کے میوزک کے حوالے تارے متا کو پہنا دے مردم عورت اور جس کرتا کہ بعضیں جیڑا بلوچی انچوش کے لٹریچر ہے تاستان چکے لسانیات ہے تاستان چکے سیاسی پھڑا ہستان جوڑا بلوچی زبان تھا ہے کہ بلوچی سنگیت تھا ہستا کہ کسے شاستری سنگیت اور بلوچی سنگیت تھا فرق چیئیں زہیروں کہیں سر پرچہ کار نبوتا اور زہیروں کہیں متحر چیاں اور شاستری سنگیت تھا اور کجام بلوچ گوشندہ نام آورتا اور کار کرتا اور بلوچی میوزک دھیما آ رہے ہاتھ رہے کجام کار کنگیاں یہ دوراہیں گپا ماگوں وجہ مرچی کے مہمان ہے وجہ ہارون بلوچ وچ یک نامدار ہیں گوشندہ ہے اور بعض سینئر ہیں نور خان ویزن جو نور محمد نور علی زی زمانہ کا چی آئی گوشتہ اور آئی انٹرویوز ہم ونتگاں اور علمی حوالے ہوں بعضیں چیز آزان تے سرپد میوزک کے حوالے خاص کر بڑا مرچی مائی رگو مائی گدان پوڈ کاسٹ گشت مرچی کو مائی گپ کنا کہ میوزک جند چیئے اور بلوچی میوزک اور شاستری میوزک تا فرق چیئے آیا بلوچی بلوچان و تر میوزک ہس چیئے نیو سور چیئے تال چیئے دربت استاد ہارون صاحب تی لک منت کے ماتر شواز کو آرت و گدان ٹی وی دراصل ما ایک دو پیسر مراگش کرتا میوزک کے حوالے کہ میوزک کے حوالے ما گپ کنوک سا کم رستا بلے شمع بڑے کہ سینئر سنگت ہیں کہ آستان ایک رول ہے بلوچی میوزک ہے سنگیت ہے لاتے کنفیوژن آن چکے لٹریچر ہے بھی آستان بعدیں جاگا نسر مطلب جست کرنا کہ شاستری سنگیت اور بلوچی سنگیت اور زیمر اور راگ اور درسا نسر بلے تی لک میں نت پیسر تو میں چاروں کنا ہوتی جندے بابا تک ہم گوشت کرت کنے بالکل سر صحیح منت وار لک منت کئی اور گران ٹی وی ہے اور شمع کی گروپ ہے تمام مردوان ہیں بشمولتی قوم ہے ہوتی راج ہے دوشی کے معنی کے بارے شخصیت ہے نا سر ملیچی کے منی پجار ہمیشہ کے نام محمد ہارون شیخ بلوچ قبائل ہے بنیاد میں ماودشتیارین ایران میں مردوں عبد لڑکتے سن 47 رہنے پاکستان ہے وجودہ پیسر ادارت کروں وانی گولی مارو سندہ ہوں بعضی مدت ریکتے گا بلمان ہارون شیخ اور پتہ نام محمد صدیق شیخ اور میوزک کے حوالے ہے ممکن ہے بعضی مردوں ہمارا استاد گشید استاد لیکی اور استادی لقب تھا وائن دماغ تو بلکہ بعضی خبر ہوں مسئلہ بلے ہماری چیز کے کم باز کے ایک دو لفظ ہستا اگا شبہ توسطہ میں راج ہے مردمانی انچی کی پلیٹ فارم ہستا تو کیا فقط وطی زبان ہے خدمت واسطہ کاریں یہ دوئی دام کا دوئی لفظہ چوہیں دیما ضرور کاریں تو لازم گشیں ہماری چیز کے مارا کہے ولی استاد محمد عمر بلوچ استاد نور محمد نور علی استاد ہیں تو نور خان رضن جو استاد ہیں تو دیکھیں واضح دیکھیں کمیونٹی ایک شاگرد معروف مردم ہستن میں استاد محمد عمر بلوچ ہیں اور میں کسارے سنگیت معاملہ اور سنگیت شاگرد کو سنگیت کو میں کسار جوڑ گیا کو مثل استاد عمر ہیں جی آئی مقام سنگیت نیم وغیرہ ساری ایک جستی کا نا کہ شنچو کے شمع استاد استاد ستارہ چبیر بعد میں استاد کے آیا شاگرد پیدا کرتا ہے شمع کر رہا چوشیں ترتیبی ہستے ہیں نشو کلا بھی چلائیں گا کہ سنگت آئے گا سکھا گا پریکٹیکلی جی
جی استاد یہ کہ میں استاد کے کلب بنیادیر کو تھا آلی رنگ روج مرچی دا آ سلسلہ دا نگاہ جاری ساری مبدن کے آئین دعا ہمارا بولے اور ہائیتو کا میں بلوچوں بعد مطلب کائن رون تو دیکھے داری مردوں باقاعدہ اکیڈمی ہے کہ اکیڈمی گستنے مسترد سنگیت ہے خاص کر میں اپنا بنیا شاستری سنگیت ہے نا شاستری سنگیت کے صاحب یا مسترد اکیڈمی ہے محمد عمر بلوچی نام کیا یہ بنیاد میں پتا پتا ہی زند نام وقف یک بنیاد ہمیشہ کہ ما سنگیت کے نام وغیرہ گڑا میں کرا امون میں شاستری سنگیت ابر حال کنک بیتے ہیں کہ آن پتہ منتر جوست کنک اب کنک کہ شاستری سنگیت اور بلوچی سنگیت تھا فرق چیاں یا کہ جو جتائیں چیزاں بلے بنیاد ہمیں چاروں کا نام شاستری سنگیت جندے بابت کا مسرپت کا کہ شاستری اشی تک پہنات چیاں جی ہو اچھا اصلا تو کہ یک علم نہیں ہوگا روی سکر لوٹے وہ ہر علم آرہا تپو پانات بنیاد ہستے ہمیں وہ سنگیتا ہوں بنیاد تپو پانات ہستا اصلا ذکر بھی سرانی ذکر بھی تالے سرانی کے ذکر بھی بڑا ہفت سر بنیادی سر بشدوا کہ تمام سنگیت تو کا کار مرزبان دنیا ہے ہمیچو سنگیت و ہمیچو ایک سال چیتے کلچرن تو دورن وہ آنی فرانگا اب فرانگ تہا یہ ہفتے سرانی بلائے عمل دخل ہستے تو ایسٹرن بکا ویسٹرن بکا کلاسیکل بکا نیم کلاسیکل بکا پوپ بکا رپ بکا ہر چی تو دنیا کے سنگیت آئی بنیاد ہفتے سرانی سرائی رہیں یعنی سارے گاما پادا نی یہ سوالی پیدا بھی کہ سر چوں مارد وجودات کا اور اشاری محجت کہیں کیا مثال ای مثال متعارف کرائیں تھا ایہو بحث ہے کہ اسی بارے ایسے کہ کس سے مسروع کے سارا گوشت نکاں کہ اس سر کیا ایجاد کتگا یا کسابیہ انٹروڈیوس کرائیں تگا یا متعارف کرائیں تگا مطابق پکش مو گوش گئی کہ کائنات جند ہفتہ سرانی تاں درہائی میوزک کے ہستاں چاہے شاستری ہیں چاہے کہ دگست کے دری کومانیاں گوڑا ہمیں ہفتے سرانی تاں ہیں اسی اشیاء پہ دنگتے ہیں کہ کار بندگ بھی تھے کہ ٹاٹے نام اس طرح کہتے ہیں گوڑا ٹاٹے رول چی اور ٹاٹ وط چی سر ٹاٹ مینس گرو مثال ہے پیسر بعض معاملات بھی تگا یعنی صورتیانی صاحب آباد ہیں معاملات بیتگاں بڑا ہما کے تحقیق کنو کے مردم بیتگاں بلائیں استاد بیتگاں کہ آیا ہوتی زند ہمیں سنگیت بارے وقف کو تا بڑا آیا وقت موت مشورہ کو تا اتفاق کو تا نشتگاں بڑا ہمیں دائیں ٹھاٹھانی سرا آدرس متفق بیتگاں ٹھاٹ مینس گرو یعنی کہ ماں اگر میں مطلب جندے اولی کے سبق بیتا کلیان ٹھاٹ ہے ایک راگ ہستے راگ ہمن کلیان یہ بنیادی کے ٹھاٹ ہیں کہ ہفتے سور کو شگاں این باجا من دماغ شم مانا ہستے نا سارے گاما پادا نی بنیادی سور کے بیتگاں ایرہ بلاول ٹھاٹ ہے نام دے بیتا پدا ہمیں وڑ یکی سورے دو سورے فرق کا دگی ٹھاٹ تشکیل دے بیتگاں تو دا ٹھاٹ ہنی رائج الموسیقی ان کی شاستری سنگیتیں ہند توکا پاکستانی توکا اور پاکستانی توکا سے گھرانے ہیں گوالیار شام چوراسی اور پٹیالہ یعنی میراثی بشربا عام الفاظن توکا یعنی میراثیں تو آئینی آبا و اجداد اکار پتا آگوشاں کہ میں میراثیں تو میں میراثی ہیں تو گوشے کے مقصد ہے کہ ایک ہفتے سران تو کا ایک ٹھاٹ کی تشکیل بیتگا یا کہ سور دو سور فرقہ ایک دا ٹھاٹھانی شکل دے بیتا اور ایک صاحب رائج الموسیقی دا ٹھاٹھانی سرائی یک کی پتہ یک چیزی انو بعض ڈسکس بھی ہو گئے مردمان دیم آئے گئے ہیں پچھے بلوچی یک استا ستارہ گوشتا زیادہ تر گیشتر سارنگے تا گوشتا بعض مردوشی میں سارنگے جیند یک بلوچی راگ ہیں چک تو راگا نہیں گپ کرتا گوڑا ادھر دو چیزاں کہ یک کہ شاستری ہیں یک کہ بلوچی ہیں بلوچی ہے اور شاستری ہے
تو درمیان ہما تفاوت پرکچونگی شینے کہ آیا بلوچی وط جدا ہمیں بڑے چیز یار ٹاٹ ہستاں یا کیا راگ ہستاں یا وتی ردم طرح سے لگائیں یا شمی شاستری یا ایک راگا نہیں تہائیں نہ بنیاد اگر تو بچے چارے اگر مثال ماں کمانا میں بزی رہی یا پہلوان کی بیت کا داستان گوئے شاعر آیا مثال مختلف ظاہری کا تو کار پتا وہ آئے نام دات گئے میں بلوچی تو گوشے بلوچی ہے انداز یعنی انداز بیان صنف آ الگ ہیں یہ جان چونکہ سارنگا گوشے گئے سارنگا میں بلوچی تو پر ایک نام دے بیتا ہمیں وقت ذکر کی زہرو کے بارے من کلیان سورانی سارا ذکر کی زہرو کی رہی تو گوشی کا مقصد ہے نام دیک ضرور بیتا گا مہم میں کار اشانی گشی رگی یعنی من مثال ہے یک ادنائے یک شاگرد ہیں ہوتی استاد ہے من کے شوتا گا منی اولی سبق کے بیتا راگ ایمن کلیان تو کا راگ ایمن کلیان ٹھاٹھے ہفت سورانی راگ یعنی ہر راگی آ رہا کجا بھی ٹھاٹھے ایک راگ ہے ایک تشریح ہستے آ تشریح چی آ راگ ہے مثال سورانی کے معاملات تا گیشن بیتگا نی ماورتن آئی تو کا بعدی چیز ایسا راگ مثال کہتے ہیں آئی شک چون بنی آئی رو گائے آرو امرو کشک کی شاستری سنگیت سنسکرت زبان توقعیں آروی امروی یا آرو امرو یعنی روگ آیک شرے یہ روگ آئے گا چیئے بشمول پر آئی تو کا انچی سور رستا کہ وادی سموادی انوادی بیوادی نیوادی اما سورہند کا آئی سرا گیشتر ٹھہراؤ بھی پوشتک لوٹی ایشی وادی سورہ سموادی آئی چی کم ترین ہمیں وقت مثال ایک راگ یا رام چونکہ میں کے تعلیم ہے آج تشریح ہستے ہیں اور میں کہ زہری گانی ابر بھی یا بلوچی ابر بھی اے وڑے کار دنیگا تک منی آلا زہری گانی سرا نوید کا اور یہ مہم میں چیز دے کہ ہمیں وڑ کے راگانی شکل اور آئی تشریح ہستے ہمیں وڑ زہری گا تشریح اور سر جو موجود سارے گا میں پادا نیسا ہمیں وڑ اس سرانی معاملات کی شیرگ لوٹا لکھک لوٹا تحریر صاحبہ پتہ ہمیں راگ ہم فرض کر تو ایمن کلیان زورے کہ کجام راگی زورے بیروی زورے بل سور وہ ہم ہفتے نا بلے یکی دنیا چے بدل بننا کہ تو پمشکا راگ ادھر راگی تے گشگویل سورانی جندو ہم آیا پتہ بلوچیت مزاج اور نیچر ہے کہ بلوچی شاہ بردار واد شروع ہوتا ہے نا فرض کر تو زہیروں کا مثال دے جہلات کے نشاستریت زورے یہ جہلا رو برزا آیا ہمیں اوشیا مہاورتن اترنگ پورو گشام نمائے اترنگ بلوچی رنگ کیسے اترنگ یعنی ٹیپ سور سا تار سور گشن کے تار سبتک ہے تو اودا چی الہان کنا گو الہان الاپ ہے نا مائکر الاپ ہے الہان ہے الہان کنا گو جال آتا ہے ایک ہمیں سوران وقت تو ہمیں جال سوران کی زیر ہے شاستری سنگیت کے معاملات آ جال سوران اس طرح ہے پورونگ میں رنگے اتر رنگ دومی سنفانی سر معاملہ ہستے نا بسارے تی شاعری سنفا ہمیں وقت سنگیت ہم سنف ہستے ہیں ہر زبان ہے تو سنگیت چاہرے ہے تو کہ سنفا میں بلوچی ہے مثال ہے زہری کے گیٹو ہیں حالو ہیں نازے کے موت کے یہ درستی چیز ہستا فقط یک چیز ہے کہ مہم میں چیز ہستے ہمیں چونکہ زہری گانی تشریح کرا کو سر گشتے رہا یہ مہم میں چیز دیں اور ماں یکشا ہمیں چیز گشتا ہے کہ اگا مثال ہے میں ضرورت کپی ہے یا مثال ہے یک تو لفظ کہ میں استاد ہمارا گشتا ہے شمول میں جن دے اواب کے وقتی جن دے ریسرچ ہے اور تحقیق ہے یہ کوئی ضرورت کپی ہمیں شاستری سنگیت حوالے کارگر کرنے پر اشام گشینت مہم میں عوام مردم کے موجودہ ہمیں کے گرانے دار مردمان کی زہری گا سرپردہ و زانا باید اے مسئلہ بگشینا مطلب تو ایک اپا ایگری کہنے کہ بلوچی سنگیت دگری اور شاستری دگری بولے بلوچی اتنی سے سرے کار نہ بودتا کہ ہوتی ہے کہ اسٹرکچر دیما بیاری کہ یہ جو راگانی والے ہیں اور مطلب مثال داتا نا جو آج میں اولا آنی کے میں سروز ہے جسے سروز ہے مثالہ مطلب دے دیا بھائی اس طرح کہ میں پہلوانی رنگا کہ میں داستان گوئے شاعریں کہ میں ہمیں ظاہری گا گوشے اور ہمارا سروز چنگ گونے تنبی رکھنا
تنبیرک ردم ہے اما چی استے کہ ردم لے کچھ استے مختلف ٹھیکانے توکا اس اچھی چیز کار بانا تو داستانے کچھ گئے یا دستوں کے وہاں گئے چیزیں کر گئے اگر روز کو وہاں استے تو تنبیرک استے تنبیرک لے داری ای تار سور ضرور وہاں اس کے لئے ساپا آتی سوران تنگوہ لے داری سروز تو بعد چارے سروز شکل چارے سروز سارنگی یعنی کہ سادیا پورا مشابت تیرتا سارنگی اور سروز یک پوڑی ساز ہے کم مچو فرق ضرور استے کہ میں بلوچی ساز ہیں تو بلوچا اٹکو تا آو کمال کو تگے بل ایسے کہ سارنگی تو کا کہ میں شاستری سنگیت راگ درپایا آئینی استاد ہار کرنا چمو غتوں پٹکول کرنو کے مردوں میں ہمیں وڑی کار لازم ابھی سروز ہے کہ سروز یا ساز گرے مثال بینجو تو کئی راگ رانی کار مردوا سروز کے تئی مثال پارٹ آف دا زہری کو شاہ میں بلوچی سنگیت ہے اب کیسے گون ہیش تو بنیاد ہے آئیے مثال یعنی کہ صورتیت بلوچی میں زہری کا اشاب آئے تھے اب شیری تو چانی اور صاحب تشریح صورتا راگ ہے بابا کے چانی واچی میں بلوچی ہے زہری کا آیا بیاری وہ تشریح مور لادن چکا کسے کہے تھے تو آئی وہ فروزہ وقت بیچار و بجن چو نبی لازم دا کیا یہ میں اپنے استاد والا سبق داتا تو اے سبق مدے ملک کے سرام مگیشی نے آئی سمجھا نئے وقت تو تشریح میں اور کے کارن تنے آ مستند چیز با پر آ دگرہ منتقل کرا تو ای مهم چیزاں آئینی تشریح لکھ کر وہ دیما آرہا دیکھیے کی انگتا گوشنتش کے یو خیر درہیں میں فیلڈ تاستا لٹریچر بھی ہمیں بردہ رسم الخط حوالے ہر ایک کی ہوتی ایک فلسفی و کار مطلب بوتا بلے آوڑا پراپر پروفیشنل نہ ہوتے کہ تنگسی تک طرح یک رسم الخطی بدا یا کہ تی بعدیں جیڈا ہر فیلڈ میں نکل ہنچو شے کہ تانا میوزک نہیں پر میوزک کے سر گیشتر کار لکھو پڑھے حوالے ہے ایک ریسرچ حوالے تک کا کم بوتا مرچی باندہ ورنہ رہو گا مطلب کم وہ ایک زیرو کی طرح کی کرنے گا ایک دیکھ چیزیں سر بلے پیسر چوش نبوتا نو بو گئے نو دیکھ کی سنگیت تا تھالے نام سر زانے بھی گڑا تھالے چی رولا میوزک تا حال بنیاد ہے سر ہر کلچر اور فرہنگ ہے ایسا ہردے میں معاملات انچوشا مختلف تال شاستری سنگیت تو کا ہم کے کلاسک تین تال ہیں تو چار دن ایک تال ہیں جب تال ہے ایوڑی تال ہستا یعنی ادو دادرا کنے بالکل سمپل ہے تال شاش ماترا ہے پتہ کیروا کنے آش ماترا ہے ابھی وہ پنچ ماترا میں تال ہستے ہیں دوازدہ ماترا ہے یعنی ششارا کے ڈبل کنے ایک تال بھی کیروائے ڈبل کریں اور تین تال چکلا بنتی شاہدہ ماترا گشائی تو کے ستار خانی اور تال ہستے تو تال اولی جز ہے کہ سنگیت ہے کہ بے تالا یعنی بے ردم تنیے تو ردم ہے جو عمل نقل تو چارے کئی پورا نظام یہ مطلب قدرت کے نظام اگر مثل دنیا زمینی نظام کچھ ہے یا آسمانی نظام کچھ ہے کہ تحقیق کرنا گریتا آمدار ہیں تو تحقیق دنیا جلد کے ہم کے یا کسا بھی آئیے کہ ہم چکر ہیں تو روگین آہوں یک ردم سر آئی رہے تو ردم بنیاد انتہی جندے سنگیت ہے مطلب یہ تالا نی بول گڑا چپے میں جوڑ گوا مجھے تالے راستے دستے بول اور چپے دستے بول وہاں کے تبلا اگر کریں میں کرا بنیاد کے ہستے شاستری سنگیت تو کا گیشت تبلا ہے نا تبلا رہن دیگر ردم ہستا ڈھولک ہستے نال ہستے ایسرا ہوں مثال تال جنک ہوا تو میں کرا وہاں کے مہم میں خاص کر سنگیت کلاسیکل کے خیال گائکی آئی تو کا تبلا ہے تو تبلا ہے بولا یعنی تو خالی راستے دستا جنک ہے اور چپے دستے لتے دایاں بایاں گشا نرمادی لاتے ملاتے مردم عورت نرمادی گشنتے بل دایاں بایاں نہیں راستے دستے بول الگ ہے چپے دستے بول الگ ہے دادرا ہے دا تے تا گے ای دادرا شک کیروا ہے دا تے دن دن تا ہمیں وہ مختلف تعالیٰ نے مختلف بولا اور دستانی حساب کتاب یہ دستانی سرا باقاعدہ مسترد تبلا تو کا مثال علم تو ایسا بھی وسیع علم تبلا بول استا ہمیں وہ راگانی سرانی تو معاملہ چارے کاغانی حساب تو کا ہے ٹاٹیہ تو کا مختلف راگ استا
تو یہ چیز آیا تحقیق کو تھا گشینتگا متفق بیتگا اور میں راجے اشد ضرورت تھا بشے اگر تو بلوچی سر کار کرنے لوٹے اول بچو منک سر اول چیز منک اگر ایک چوک کے مناچ کے اشترزان تک پدے مائے دے مائے بے مننا وائی دیوان دیارا آئی آما کے جائز دے راستے ابرا آیا بے مننا وہ مردوں اندی ماں دیارا میں کرا عجیب معاملہ تھا کہ نمن نگی ہے اور میں پشکپ کے وجہ ریزن بھی ہمیشہ اور منی جن وہ ہر کا سامان نہیں سکتا کسانی چوک کے اگر مثال ایک کاری کہتے ہیں مارا چیز شرطرے موشو بالکل اور منی جن تقریباً اما کے بلائیں کے ریجنٹ آئیوں منی اما کے لوگ بہاندہ کے اکدیں پڑا و کارائیں آئیوں مننا کہ چیزیں کرنا گیا بلے مہم میں چیز ہمیشہ ہے کہ اما کے میں جندے اگر زگرے بلوچی عبر کریں زیروکی عبر کریں جندے سنگیت عبر کریں آئیے تکو پانا تا گشینک مہم میں سر سائے کتاب میلا اتکا دو رجاں کا یعنی اما اردو شاستری سنگیت کے معاہدہ بلوچی کرتے ہیں کتاب ہے قابل احترام استاد شاگرد استاد نور اللہ یک کتاب ہے استاد لکھتا استاد نور اللہ بلے یہ ہمایا کہ میں سبق بیتگا شاستری سنگیت کے استاد ہمارا داتا گا آن رجاں بیتا یک کتاب ہے اس کا استاد فتح نظر ہے کئی تو کا زہری گانی حوالہ ہے زہری گانی ذکر بیتا بلے مہم میں چیز اس سے مثال من یک ادنائی شاگرد ہے من چھوٹا گا من گوشا من زہری سیکا زہری کے سیکا من کے بعد کی سوچتا گا من استاد ہفتے سور گوشتا گا پیترا بابا ای سورا سارے گاما پادا نی چہرے یہ بنیاد آئیے راگ داتگی راگ کجام ٹھاٹے میں تعلق داری آئی تشریح داتگی پتہ دونی سبق داتگی آر آگے نام داتگی آپ کجام ٹھاٹا نہیں ورد یہ سجی چیز تی گپکم کاٹ کنی کہ تو امدا آگے تو شتا کہتے گوشندے تی شوق گوشندے یہ بوتنا تو اشتے استاد کہہ رہا کہ من گوشندے سکیں گوڑا آئی طرح ساری گوشندے یہ چپیسر میوزک کے سو جانا داتا کہ میوزک کے علم میں تسے کر کوشش کو نو ویسی تے شما ایک سینئر زانتکاری ویسے استاد شما چی سرپد بھی کہ گوشندہ یہ بوگے واسطہ لازمت کیا سنگیتا میوزک سرپد بھی بالکل سر بالکل اچھو سے میرے طرف بنیاد گومبی بھی آئی وجہ انشی ریزن انشی مثال ہے قبر تو دگرانی یک ثابت ترہ آواز کو دیا داتا میں کرا بازی پلے ایک سنگر راستا کہ فلمان تو کو فلم انڈسٹری تو کو بیتے گا وہ آیا پیسرا چھتا سکتا اور پڑھا وقت کہ خدا انچانس داتا اور خدا عزت داتا نام کشتگے نیت کنا اسٹیج گٹتگے بلے آئینی اگر کسی کا نگان تھا آواز شادی بیتا آئیے گھشک ای ضرور بیتا پر وہ بسک آئیے ایک مثال مطلب ہے رحیم بلو چاہیے رفیق کوتی پتا آئیے بارے گھشک بھی کیا چھتا انڈیا آیا انڈیا ہے کہ چھتا بڑا آئیے ٹیسٹ کرتے گئے چاہتے گئے اسے چیزیں گانا کچھ رفیق بابا یہ وہ رفیق ہے تی جیند چاہیے نا یہ وہ محمد رفیق ہے رحیم بلوچ کو جائیں اور تو چیز سے کہتا ہوچی میں چوشی بابا تو کہ نسک کے تا اول وہ برو بیسے تو بھی یہ رفیق ہے تو بچار رحیم کو جائیں تو ہمیں وہ مثال کچھ گمشے ہیں کہ مردوں میں گشندہ کے ہستے ہیں آئیے باہدیں کہ آپ برو ایک شہر استادی کر رہا اور دوسری سر یہ ورسپ کی حساب کتابہ کرنا رسی انٹرنیٹ سے مرچاوا تو گند گئے بزنس سے بلا ہے نا مردوں پچکو تھا لاتے مردوں مارا ورسپ کی کہا کہ مامی سنگتا مجھے ذکر کتگا بہو مانی مجبور ہے باہد ہمیں بہندے چینل پچ بکنے اور مردوں سبق بدیں پر ای ہمیں دین کو بہندہ کرنے کے کار ہے ایک شر استاد سمجھدار مردوں میں دیوہ تو نندے آج طرح سوچ دا تو آواز چون جانے پر کیفیت ہے ہمیں دیوان ہے تو فزیکلی کے نشتے گے اور دیکھا کیفیت ہے آرٹیفیشلی تو کہ فون ہے طرح پائے ایک میوزک ماحول یا رہ گئے کلبیاں نشتے گے ہم یہ کہ اسکول رہے آ کیفیت جند وقت دیکھے بعد ان چیز طرح دا اور دولی طرف کی خامی کہ تو مثال ممکن ہے نشتے گے یو کا یا استاد اتنے کرندے اور تو ہمیں انٹرنیٹ آنی دوں بھائی بعد سر میں جندے تجربہ ہیں بابا تو ادھا غلط ہے تو تی آواز برباد کو نہیں مانا ہوا انٹرنیٹ ہے بابا انٹرنیٹ بابا کرا ایچ نہ دا بہت ہی مثال تھے ہوتا ہے من کے شتا استادی کرا استادی شاگردی کو بڑا میں ٹھیما کلابیر
5 बज बड़ा दरकागे टाइम टेबल न बीता बरे काला बे 5 बजे ते हम असर बेगा 5 माकी शोतगे बड़ा मन वक्त ना जानता कि चिटे वो पता दरत का गेला बड़ा ये दौरान है कि मैं शौक बीता मुझ तो बाजारा मार्केट किताब पढ़ता बोले हवा की शर्रे मर्दों बीतेगा शर्रे उस्ताद बीतेगा बहुत उस्ताद जिक्र करते ना फकीर दरवेश मर्द में उस्ताद मोहम्मद उमर बलोच बड़ा आया ऑब्जर्व पता चारता मला लाते मुद्दत यार जो सुधी बाबा तो दैन गंदगा जो मुंतशर है तो चे करेगा तो ना किताबी चीजें या बाबा और सब ना किताबी कितना चु बाबा ये किताबी चीज नहीं किताब तरह ना था कोशिश बेका इधर कितना हम चुरा सके चित्तू को अगर चंद पता कोशिश चीज का ये बनाए बनाए खान साहब बनाए बनाए उस्ताद बनाए बनाए पंडित वक्त तो शायद करें आने को शायद बाबा यक तो राग वो उम्र अगर तो यक तो राग पता और शायद इस तरह हूर हासिल को समझ तो टोटली संगीत जैन होती दस्ता को भले शर्त तमशी दुए सही रागा नितको पाना ईशानी शक्ल ईशानी रवाज ईशानी रफ्त आमद और ईशानी वादी समवादी चिपेम कार मर्जबा ते गुट्टे तो को चोन इंता कि एशिया तो देखने समझ फुल्ली संगीत को ये कोशिश के मकसद सर हमेशा कि ये ना किताबी चीजें ना इंटरनेटी चीजें ना व्हाट्सएप की चीजें ये दहाँ के तो एक शर्य उस्तादी करो भरोए मसक के तरह हासिल बिल्कुल भी नहीं और प्रैक्टिकली कनक लूटी ना ये तो करना इश्ते उस्ताद है बता दूँ कैफियत म्यूजिक का ऐसा नहीं बाद इन चीज़ें जो शाम बोले चुना हाथ एक चीज़ इंगे तंतु चुके तो आज तक पर हमारा किसी एक चीज़ तरह डिस्कशन करना कि बलूचानी कर सल हमारे पैदावार के बुत के बलूचानी वती तख्लीक के बुत हम जता जता फील्ड इन तार चीज़ तो हस्तन तेश गुड़ा म्यूजिक के तह अगर मा टूलन गप्पन करनी फर्क में बेंजू हैं के बाद किसी के बलूचानी बुता एक किसी जापान चले वो की बुता तो बलूचानी शर बनाए तो भले पता बलूचानी था तो एक दो हमारे स्कूल ऑफ आटा के ऐसे बाज अब्दुलरहमान फैमिली दंते के क्रेडिट है कि हमारे नहीं जोड़ कनो के बाद मुमताज़ सब्ज़ली देखे बड़े इंटरव्यू दा उसी के मैं गए ये बाबत कम मुसरपत का आया इसी जंद बलूची है अगर बलूची है और को जाऊँ ख़ानदान अशर जोड़ करता है वशिष्ठ वाले और ये पता मुतजाद मामला किसी तो के सकबा रास्ता थला रास्ते ना घराने नहीं जंग सुने हो घरानी जंग वाह इधर मिसाल है मेरा शाम चुर मैं शास्त्रीय संगीत मैं बोल के अबर करेंगे शाम 84 पटियाला भवानियार आउशा माँ और मैं पिरो ठीक है मंगुशा है ना बाबा आरुण शेख ना ये मेरी मामला तर जाएगा रास्ता अडी पदानो दानिश अदर वाले चारे हुए मामला दस्ता बड़ी माँ पता शियारा बिल्कुल सिंपल पता आता है पता ऐसी पेशरों होती इंट्रोडेंटों का गुस्सा बाबा ये जंग कोट्टा ड्यूटी अगर ये बेंजू उस्ताद कई अब्दुर्रहमान ने पिता कमाशा जुम्मा खान आट कोता ये पीरू काट कोता शरीकार कुछ भी मिसाल है अगर खालिदाद मिसाल है मुमताज खालिदाद होती पीरू के हवाले आवर का अगर आप खालिदाद आट कोता शरीकार कुछ की भले ये चीज मुहिम में कि बेंजू जिंदारा मतलब बेंजू बहसियत बलूची साज इंट्रोड्यूस करना है ना देवारा को मनने ना कि बाबा एक मैं साज है वो कभी भी लेबू बीता भले बिलावल बेल्जियम के बुता जी बिलावल बेल्जियम में मात बीता मागी आए गुशंदाई बीता और आया सीरानी सरा बकायदा जनियाद में बीता जनी ने के प्रोग्राम बीता और मिन्या निशा को ये आई तो का बकायदा गाना कुछ था और भलाए जवाने आवाज है जो घूम बीता अगर यारी प्रोग्राम बीता मैं पिक्चरों को पूछना कि मताले गोली मार के लालू केटा ये आवाज और कसर ये आवाज जो के मां फक्र सरा गुशे के आप के मात अमीर बीता पर ये चौक बिलावल जो मैं वास्ता बहसियत बेंजू उस्ताद फक्र आई वजह हमेशा कि ये मतलब क्रिएटर न होता बेंजू है सर बेंजू क्रिएटर न होता भले जनों को इंट्रोड्यूस करा है लोग रेडियो पाकिस्तान तो का मनी के मुताबिक मनी कमाशा मनी उस्ताद आई गुस्ता के आउदा इंट्रोड्यूस करा है लोग के बिलावल बेल्जियम बीता आ वक्त बीता रेडियो पाकिस्तान डायरेक्टर जेड बुखारी ये शेयर मतलब ये बेंजुआराम तो का में रेडियो पाकिस्तान तो का बारे के इजाजत न बीता
ये डन्ना गेटा उस्ताद बिकता तकरीबन हफ्ते के 1.5 हफ्ते ख्वार बिकता है रन कुछता पता उस्ताद अगर पता कि मतलब बिलावल जनता पता कुछता अगर कुश्ती बाबा परो आइए गुलामो शीदियारा बहुशे ब्या तो हमारा बेदार पता तर ची होने के तो मिसाल घूचे मर्द में होशे कि ब्या मिसाल भेजू है इस पे करें भेजू है बहुशे गुड़ा लूटा है ना बिकता भेजू के जतके यानी आइए दस्ताने तो का आवा कमाल बिकता कि जहनारा मौज कुतगी बिल्कुल कैप्चर कुतगी तादाने स्वर करना फकत और उस्ताद मंजूर अली खान के घराने दायरे मर्दों में बलाएं मिरासी बीता मंजूर अली खान बलाएं खान साहब है बलाएं उस्ताद बीता हमारे शागिर्द बीता तो बहनजू मुतारिफ कराए लोग फक्र सरा गुशबी के बिलावल बेंजमे और आइए साज जन अल हमरा आर्ट एकेडमी तो का सबूत तौर मौजूद है कि साज के हमुदा एक कनक बीता अच्छा ايش باجاي تكشيرين باجا اروادن غون موسيقى گوشندانا गाना गोशे के टिम्बर लाजम गोना तशकुड़ा इसी रोल चाहिए ताना सोरानी चिड़ी नगी या इशारा देगा पुछता ना ये अशिया डिफिनेशन असते ये माना असते तो अव्वल विषय के अवा स्केल जन दीरा ये सोरानी स्केल पहला स्केल मतलब पहला काला दूसरी स्पेस दूसरी काला साइमी स्पेस सातवीं स्पेस साइमी काला पंचमी स्पेस चारवीं स्पेस छठवीं स्पेस मतलब पंचमी काला ये तरह को ये देगा म्यूजिशियन कनेक्ट का जी हाँ ये तरह मतलब ये स्केल है जो हमारा क्वेश्चन था कि आइए आजान थे ना हमारा स्केल है इरकन तो कान दूसरी एक अप्सरा मतलब को कि कई शास्त्रीय संगीत तो का के बुनियादी के स्वरा अप्सरा इसे कमाल विचार आया आसानी चिंचो पैदा होता ये अप्सरा का नहीं सारे गामा पाना नहीं मगुशे ना ये ईशा पेता देखिए नाम बीतगा इस तरफ तहकीक का विचार शादी अमा के पंडित बीतगा तहकीक कनोक बीतगा और मगर आप एक शरीर चीज के देवाता आयसर इत्तेफाक होता मान्यत गए यानी ए साए इश्य तीसरा नाम भी तो सरज या खरज पदा साए रे रेकअप या रेचअप दो नाम भी तो गए पदा काय गा इश्य नाम भी तो घंटार पदा काय मा इश्य बुनियादी नाम भी तो मध्यम पदा पंचम अरे पंचमारन पद देवते दा देवत अच्छा मुख्तसर करता का पता शिया नाम भी तो निकात या निशात नी इशा ये पता तहकीक होता सरजे अवली लफ्ज होता सा होता सीन होता पता नकाबे अवली लफ्ज रे होता रे होता गंधारे अवली लफ्ज होता गा होता पता मदा में अवली लफ्ज होता माँ होता पंचम में अवली लफ्ज पे पाक होता देवते अवली लफ्ज दाक होता पता निचाद निकाद अवली लफ्ज नीक होता यानी सब तहकीक होता अच्छा फिर जो बात बोले एक जैसे तरंग था कहना कि तो तई जन तई ख्याल है तई नज़र है बलूची शास्त्रीय था बलूचानी था शास्त्रीय संगीत था कोई क्वेश्चन था गेस्टर नाम पैदा करता तो आके साहब अगर मिसाल है उस्तादानी जिक्र करें गुड़ा मकरा क्लासिकल शास्त्रीय संगीत तो का मनी जिंदे उस्ताद मोहम्मद उमर बलोच की हासिल संगीत वलाए नाम बीता तबला वलाए उस्ताद बीता और क्लासिकल मूसिकी है यानी ख्याल गाए की मुख्तलिफ रागानी तो का होती जिंदे व ख्याल बंदिश अटकना को चौकना दे दूनी उस्ताद खालिदाद बीता उस्ताद नजर मोहम्मद बीता फतेह नजर में उस्ताद कमाश बीता हमें और देखिए बाज़े अमा के शास्त्रीय संगीत के नाम उस्ताद स्वाली साले मोहम्मद स्वाली आया हूँ मिसाल क्लासिकल गोश्ता ये क्लासिकल मूसिकी है या किसाबिया मन्नत के नाम बीतगा के शाह क्लासिकल बाकायदा गोश्ता हूँ और क्लासिकल चौकाना सबक होता था आयरन के सिलसिला बीता और उसका 17वां दौरा बीता और 17वां मिसाल क्लासिकल संगीता वाकफियत ये पता होती शागिर्दा क्लासिकल गोश्ता ये मारूफ नाम बीतेगा सर